UPC notice India noya Bible School Calvary Bible College ti chuan August ni tangani riat khan spiritual emphasis week kumtin anlo ti thindan amin kumina ta nei le ani a video toite kan ronda he Bible School hinal pa tharau thiang ni mis takina on pin chen chi thina tum tumas spiritual emphasis week kan hana po hianin he video yan thirila an che vel dar tang hian lalpa tharau thiang ni mis takin lo theng le an le ti dang lama amin trong shet lava trong theng te le tharau thiang baptisma an chang le ani chudi chon pathian tharau thiang ti family noya pathian thu tak an hanjil ta ani aropi ema CBC Calvary Bible College Factor Ren pathian tharau thiang hu chen chi na changlo an omai omive chuwangin he video itlera tang hian he Bible School a nei mai pathian thu tak zirve chakna lo nei khala kan vadu em